تمثلت الخصاص ومن ذي تغيوان تنبوز كان ذاين إديران الولعة ثم زواروث من الولي تزيوزو جديد مس بودر بالي محمد ذي تير زينس غار تغيوان تنبوز كان أس نسعى أنبير نوفمبر 2016 عندها نحضر يوث تونسي شودن غار لفيور يتوازن ذي ثم وزغار أدن وليث ثاوني ساكنين عندها أنمهالي يستكلفن سوسن فراكينين يسفهمد ذا شو يدبوين يثغيوان تنبوز كان. Donc le montant est de 400 millions, inscrit à 300 millions, réévalué à 10 ou là 400 millions. Les 400 millions, ils sont dus au changement d'itinéraire, à l'augmentation du linéaire, au changement du réservoir, le soutènement, ainsi de suite. Donc pour la consistance, pour ce qui est de l'eau canalisation, on est passé de 13,5 km à 18. Nous, c'est les oppositions. Maintenant, on est passé de 13 km de fonte différents diamètres PHD, du 200 le 250. Il est posé dans sa totalité. Il est posé dans sa totalité. نيوز تلفزيون ديوت لاشين ترويث ديوت لاشين اللي تساوينا غاف شباحة موت القبايل شباحة إدوراريس شباحة توداريس شباحة التروينس كابيل نيوز تلفزيون هذا لاشين نون ديوت لاشين يتبدون تساوين جوجل انونس دي يوتيوب اكو ذكرى المعاونات بويد يتسوالين زمر مويا ذكون وين ادي كيم ذكس ادي عديم ذكس ما إلا تتصلم ديدنا أكن غيد ملم غيد فكم فيكتي وين نون غيد فكم القديش نون أثيد نساعد